Sinodoosiin waldaa Ortodoksii Itoophiyaa duraanii fi haaraan araaraman. Guyyaa kaleessaa beellama qabachuudhaan mariirra kan turan Sinodoosiin mana amantaa Ortodoksii duraa fi haaraa hundeeffame Abuna Saawuroosiin durfamuu maree taasisaniin araaramuun isaanii beekameera. Dr. Abiy Ahmed araara isaanii gidduutti kan argaman waajjira Paatriyaarkii Abuna Maatiyaas wayita seenanitti hoolota badan fidee dhufeera jechuun isaanis dhagayameera. Araara isaanii ilaalchisanii ibsa afaan Amaaraatiin kan kennan Abuna Saawuroos dubbii qabnu mareedhaan furanneerraa gaaffiiwwan keenya afaan keenyaan tajaajilamuu qabna. Phaaphaasonni nuti muunne muudamsi irraa ka'ee bakka tajaajila isaanii fi aangoo isaanii duraaniitti deebi'anii ergasii tokkummaadhaan muunnaa kan jedhamanii fi kolleejiiwwan mana amantaa keenya namoota afaan keenya beekanii fi baratan itti dhalataniinis banamuudhaan akka tajaajila kennan akkasumas baajanni ramadamee fi ba'uudhaan kan duraan banamanii tajaajila kennaas jiran ni jajjabeeffamuu walumatti gaaffiin keenya deebii argateera araaramneerras jedhanii jiru. Dr. Abiy Ahmed Paatriyaarkii Waldattii Abuna Maatiyaas yeroo dubbisan kan keessan xumurameera amma gara mana amantaa Ortodoksii Tigraayitti argamtutti imaluudhaan hoolota achiis badan deebifnaa jechuudhaan dubbatanii jiru. Viidiyoon isaa kunootii hadaawwannu. Nagaa fi araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii sagalee Kiristiyaanotaa Kiristiyaan Miidiyaatti kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti argamu ala tokko gadi tuquun ol kan jetturra kaawwachuu hin dagatina. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan Kiristiyaanummaa wayita karaa chaanaalii keenyaa gadi isiniif dhiifaman hunduma dursee akka isin naqqabuuf isin gargaara. Like share gochuudhaanis guddina chaanaalii keenyaa keessatti ga'ee keessan ba'a. Yaada keessan immoo koomentii irratti nu qooda. Kallattiidhaan gara odeessa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannetti wal wajjin haa dabarru. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Hoolota biroo dallaa kana keessa hin jirre qaba. Isaanis fiduun qaba. Sagalee koos ni dhaga'u. Tuutaa tokko ta'u. Tikseenis tokkuma. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 16. Tibba kana qormaata mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa gidduutti uumame abbootiin gamalachuu jirru walagarreerra. Marii keenyaanis tokkummaa mana amantaa keenyaa fi biyya kan utubu karaa jibbuu tajaajila kan babal'isu hordofuu akka qabu amanne. Oromiyaa fi naannolee biroottis gaaffileen afaaniin tajaajilaan waan qabatanii ka'an karaa mana amantaa akka deebii argatan hubanne. Gurraandhala 8 bara 2015 marii gaggeessineen walgalteerra geenyeera. Tokko, naannoo Oromiyaatti barnoonni qiddaasee fi tajaajilnoonni biiroos afaan Oromoon akka kennamaniif hojiin eegalame haala gaaffii hawaasa deebisuun akka itti fufu. Kanaafis bajanni barbaachisu humni namaa gahaan akka ramadamu. 2, Oromiyaa fi naannolee biroottis manneen amantaa tajaajiltoota afaan naannichaa beekaniin tajaajilli akka cimu bajanni barbaachisu ramadamee akkasuma humni namaa gahaan akka ramadamu. Oromiyaa fi naannolee birootti tajaajiltoota afaan hin beekne kan leenjisan kolleejjonni giddugallii leenjii akka banaman. Kana dura kan jiranis akka jabeeffaman akka godhamu. 4, kutaa lallabaa Oromiyaatiif episkooposaatii afaan Oromoo beekan gahaan ija eebila wayita walharkaa fuudhinis qeesota gaggeeffamuu akka muudaman. Walharkaa fuudhinis qeesotaa
gaggeeffamu akka muudaman. 5. Liqaana Phaaphaasonni 3 eebbifamoo Abbaa Saawiroos, eebbifamoo Abbaa Yoosxaatiyoosii fi eebbifamoo Abbaa Zeenaa Maariqos kutaa lallaba duraanii fi gulantaa qeesummaa isaaniitti akka deebi'an. Abbootota 3 kanaan muudaman gulantaa qeesummaa duraan deebi'anitti haa deebi'ani. Isaan keessaa seeraa fi sirna mana amantiin madaalamanii qulqulluu Sinoodosiin akka muudaman taasifama. 7. Dhimmoota bulchiinsaa fayyinaanis ramaddii fi qacarriin walqabatanii qaawwawwan jiran qorannoon akka tajaajila jabeessutti ni fooyyessina. 8. Tajaajila mana amantaa caalmaatti jabeessuu fi dhaloota dhufuuf fakkeenyummaa hojimaata mana amantaa keenyaa qorannoon sirreessuun mana amantaa keenya dhalootaaf ni dabarsina. 9. Waldhabdee keenya wantoota dhaadheessan irraa of qusachuun nurra jiraata. Miidiyaan, aktivistoonni, barsiisonni fi abbootiin wantoota jaalala balleessan, jibbinsa baay'isanii fi fafacca'uu farrisan irraa akka of qusattan maqaa Waaqayyootiin ni gaafanna. Gocha kana beekaa kan hojjetanis ni balaaleffanna. 10. Qormaanni nu mudate caalatti keessa keenya qoruuf, tokkummaa keenya jabeessuuf, wangeela caalmaatti lallabuu fi tajaajila mana amantaa caalmaatti babal'isuuf akka karaa gaariitti itti fayyadamna. Jaalala, dhiifamaa fi tokkummaan akka dhufuuf warra carraaqaa turtan, dhumarrattis jaalala, dhiifamaa fi tokkummaan akka dhufuuf warra qarqaaraa turtan hunda keessa maqaa mana amantaatiin isin galateeffanna. Golbarrattis Waaqni gatii jaalalaa fi dhiifama keessani akka isinii kaffaluu ni kadhannaa. Waaqayyoo hunda keenya nu haa eebbisu, biyya keenyas biyya nagaa nuuf haa taasisu. Ameen. የጠፉትን በጎች መልሼ አስገብቻለሁ። በጣም ጥሩ ጊዜ ነበረ። ጠንካራ ቤተክርስቲያን ሌላ ሺህ ዘመን ሙሽራው እስኪመጣ የምትቆይ ቤተክርስቲያን እናርጋት። ሌሎች የተበተኑ በጎችን መሰብሰቢያ እናርገው ብለን ተስማምተን ተቃቅፈን የጋራ መግለጫ አውጥተን እንደሄ ሁሉ ድግስ ታዲያ አባታችን ጋር ሳይደርስ መሃል ላይ እንዴት ይቀራል? በጋራ ሄደን እንኳን ደስ አሉትን በላቸው ብለን የመጣነው የዛሬው ተሳክቷል። የቀረው ፈጥነን ደግሞ ወደ ትግራይ ሄደን የቀሩትን ማምጣት ነው እና አንድ እንድትሆነው እኛ የምንፈልገው ሰላም ነው፣ የምንፈልገው ፍቅር ነው። ጥያቄዎች ሲኖሩ ደግሞ በውይይት በመክር መፍታት ነው። በዚህ ሂደት ብዙዎቻችሁን ለማወቅ እድል አግኝቻለሁ። እኔ የእርስዎን እንኳን አልቆጥረውም ስለምንተዋወቅ ብዙ ጥበበኛ ሰፊ ልብ ያላቸው እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች እንዳሉ አይቻለሁ። ይሄ ድሮ ከነበረኝ እውቀት በላይ የበለጠ ኮንፊደንስ እንዲኖረኝ አርጉ እንደሚባለው አይደሉም። ጥሩ አባቶች አሉ፣ ልባቸው የሚሰፋ እግዚአብሔር የሚፈሩ ፍቅር የሚወዱ አንድነት የሚወዱ
ለሀገራቸው ለተክሳናቸው የሚቀኑ ይሄ መታደል ነው። ሁሉ ሀገር ይሄ የለውም እና እኔም እድለኛ ነኝ እናንተን የመሳሰሉ አባቶች ያሉበት ሀገር ለማገልገል እድል ስላገኘው ያለፈውን እንማርበት። መግለጫ ወጥቷል። እሱም በስርዓት መፈጸም፣ የቀረ ካለ መፈተሽ፣ መዋደድ፣ ይቅር መባባል ነው የሚያስፈልገው። እነሱ ጋር ነገር ነበረን ስንነጋገር ቆይተን ስትሳሳሙ ማየት ፈልጋለሁ ብዬ መጣው። እንዳሉትም ሆኗል። እግዚአብሔር ያክብራችሁ፣ እድሜ ይስጣችሁ፣ ሰላም አይወሰድባችሁ፣ ትህትና አይወሰድባችሁ፣ ይቅርታ አይወሰድባችሁ። ዝም ብሎ በዘመን አወጣሽ ወሬ የምንጋልብ ሳይሆን ቆም ብለን የምናስተውል ጥበበኞች እንድንሆን ደግሞ ፈጣሪ ይርዳን። በመፈጠሩ በሰላም በጣም 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 ደስተኛው ሰው ነኝ። የምፈልገው ለእናንተ ይሄን ነው። ቀሪ ዘመናችሁን በሰላምና በፍቅር እንዲያልቅ ምኞቴም ጸሎቴም ነው። እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት ነው። ክቡራን ወገኖቻችን እንግዶች፣ ዛሬ በእውነቱ እግዚአብሔር ትልቁ ስራ እንደ ተአምር ነው የሚቆጠረው እና ሁላችንም እውነት እንደተባለው እንኳን አብሮ ደስ ያለን። ትልቅ ደስታ ነው። ልክ ውጭ የነበሩት እና ነብስ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ የመጡበት አይነት ነው የተሰማኝ በእውነቱ እና መቼም ያው ለዚች አጭር ህይወታችን ሁላችንም በአንድነት ሆነን እግዚአብሔር በመራን እየተመራን እግዚአብሔር እንደመራን እየተመራን ቤተክርስቲያናችንን አክብረን ሃይማኖታችንን፣ ቀኖናችንን፣ ስርዓታችንን አክብረን ብናልፍ በጣም ደስ ይላል። እግዚአብሔርን ደስ ይለዋል፣ ሰውም ደስ ይለዋል። ትልቅ ደስታ ነው። በውጭም በውስጥም ያለው ኢትዮጵያዊ ሁሉ ይደሰታል። በጣም ትልቅ ደስታ ነው የሚሆነው። ስለዚህም በእውነቱ እንኳን ደህና መጣችሁ እላለሁ። በጣም ደስ ብሎኛል እኔ ራሴ። መቼም ችግር ምንጊዜም ቢሆን በዚህ ዓለም ላይ ስንኖር ችግር የሌለበት ጊዜ የለም። ግን ችግሩን በእውቀት በማስተዋል መፍታት ያለ ነገር ነው፣ የኛ ድርሻ ነው ማለት ነው። እና አሁንም ቢሆን የተደረገው ይሄን ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መቼስ ብዙ ለፍተዋል፣ ብዙ ደክመዋል። በተለይ ሰሙኑን እንደው አላረፉ። ሁላችንም እንደዚሁ ወንድሞቻችንም አባቶችም እንደዚሁ ሲመላለሱ እንደሰነበቱ አውቃለሁ። እና ይህንን ታላቁን የቤተ ክርስቲያን ምስጢር ወደ ቤቱ መመለሱ በጣም የሚያስደስት ነው፣ እጅግ የሚያስደስት ነው። እና መቼስ እናንተም ደስ ሊላችሁ ይገባል። አባቶች ደስ ሊላችሁ ይገባል። ወደ ሰላም ስንመለስ አብረን ስንሆን ደስ ሊላችሁ ይገባል። እኛ በእውነቱ በጣም መቼስ ያው የቀኖና ቤተክርስቲያን ስለሆነ ዝም ብለን ስንል ሰነበትን እንጂ ሀዘናችን አልቀረም። እናንተን ወንድሞቻችንን በማጣታችን እጅግ ልባችን ሳይቆስል አልቀረም። ነገር ግን ያው መቼስ ቀኖና ቤተክርስቲያን ለመጠበቅ ስለሆነ እኛ ኃላፊነት ስላለብን ነው ይሄን ሁሉ ስናደርግ የሰነበት ነው እንጂ ደስ ብሎን አይደለም። ስለዚህ ይህንን በማየታችን ደስ ብሎናል። እኔም በእውነቱ በጣም ተደስቻለሁ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ድካሞ አገልግሎቶ እግዚአብሔር ይቀበልልዎ፣ እድሜና ጤና ይስጥልን። እግዚአብሔር ይስጥልን። አመሰግናለሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከዚህ በረት ያልሆኑ ሌሎች በጎች አሉኝ፣ እነሱንም ማምጣት አለ። ድምፄን ይሰማሉ፣ አንድ መንጋም ይሆናሉ፣ እረኛውም አንድ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ከቁጥር 16። ከሰሞኑ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ያጋጠመውን ፈተና በመነጋገር ለመፍታት
ከሁለቱም ወገን ያለን አባቶች ተገናኝተናል። በውይይታችንም የቤተ ክርስቲያንን እና የሀገርን አንድነት የሚያጸና መለያየትን የሚያጠፋ አገልግሎትን የሚያሰፋ መንገድ መከተል እንደሚገባ አምነናል። በኦሮሚያና በሌሎችም አካባቢዎች ከቋንቋና ከአገልጋዮች ጋር በተያያዘ የሚነሱ ጥያቄዎችን ለመመለስ ከዚህ በፊት የተጀመሩ ጥረቶችን በማጠናከር ጥያቄዎቹ በቤተ ክርስቲያን በኩል መመለስ እንዳለባቸው 8 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ባደረግነው ውይይት የሚከተሉትን የመግቢያ ሐሳቦች ላይ ደርሰናል። አንደኛ፣ በኦሮሚያ ክልል በኦሮምኛ ቋንቋ ትምህርት፣ ቅዳሴና ሌሎችም አገልግሎቶች እንዲሰጡ የተጀመረው ስራ የህዝቡን ጥያቄ በሚመልስ መልኩ እንዲጠናከር፣ ለዚህም ከዚህ በፊት ከተደረገው በተጨማሪ አስፈላጊው በጀትና የሰው ኃይል እንዲመደብ። ሁለት፣ በኦሮሚያና በሌሎች አካባቢዎች የተዳከሙ አብያተ ክርስቲያናት ቋንቋውን በሚያውቁ አገልጋዮች በአገልግሎት እንዲጠናከሩ አስፈላጊው እቅድ ተዘጋጅቶ ከበፊቱ በበለጠ ተገቢው በጀትና የሰው ኃይል እንዲመደብ። 3 በኦሮምኛና በሌሎች አካባቢዎች የሚያገለግሉ ቋንቋውን የሚያውቁ አገልጋዮችን የሚያሰለጥኑ ተጨማሪ ኮሌጅና ማሰልጠኛዎች እንዲከፈቱ፣ የተከፈቱትም እንዲጠናከሩ እንዲደረግ። 4 ለኦሮምኛ አህጉረ ስብከት በቂ የሆኑ የኦሮምኛ ቋንቋን የሚያገለግሉ ኤጲስቆጶሳት በቀጣይ የግንቦት ርክበ ካህናት ተወስኖ እንዲሾሙ። 5 ሶስቱ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁዕ አቡነ ሳዊሮስ፣ ብፁዕ አቡነ ኤዎስጣቴዎስ፣ ብፁዕ አቡነ ዜና ማርቆስ ወደ ቀደመ ሀገረ ስብከታቸውና የክህነት ማዕረጋቸው እንዲመለሱ። 6 በሶስቱ አባቶች የተሾሙት አባቶች ቀድሞ ወደ ነበሩበት የክህነት ማዕረግ ይመለሳሉ። ከነርሱ ውስጥ በቤተ ክርስቲያን ሕግና ስርዓት ተመዝነው የሚያሟሉት እንደገና በቅዱስ ሲኖዶስ እንዲሾሙ ይደረጋል። 7 በአስተዳደራዊ ጉዳዮች፣ በፋይናንስ፣ በምደባ፣ በቅጥር የሚታዩ ክፍተቶችን በጥናት የወንጌል አገልግሎትን በሚያጠናክር መልኩ እናሻሽላለን። 8 የቤተ ክርስቲያንን አገልግሎት የበለጠ ለማጠናከርና ለትውልድ አርአያ የሚሆን ቤተ ክህነት እንዲኖረን ለማድረግ አሰራራችንን በጥናት አሻሽለን ቤተ ክርስቲያንን ለትውልድ እናሻግራለን። ጥላቻ የሚያባብሱ ጉዳዮችን ከማድረግ መቆጠብ ይገባል። ሚዲያዎች፣ አክቲቪስቶች፣ መምህራንና አባቶች ፍቅርን ከሚያጠፋ ጥላቻን ከሚያበዛና መለያየትን ከሚያሰፋ ነገር ሁሉ እንዲቆጠቡ በእግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን። ይህንን ተግባር ሆን ብለው የሚያደርጉትንም እናወግዛለን። 10 የገጠመን ፈተና ይበልጥ ውስጣችንን ለመፈተሽ፣ አንድነታችንን ለማጠናከር፣ ወንጌልን የበለጠ ለመስበክና የቤተ ክርስቲያንን አገልግሎት ለማስፋፋት ለበጎ እንጠቀምበታለን። በመጨረሻም ፍቅር፣ ይቅርታና አንድነት እንዲመጣ የደከማችሁትን ሁሉ በቤተ ክርስቲያን ስም እናመሰግናለን። ዋጋችሁንም እግዚአብሔር እንዲከፍላችሁ እንጸልያለን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa odeessii wayitaawwan yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee kanuma hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadha. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenya sagalee Kiristiyaanotaa ta'e Kiristiyaan Miidiyaatti kan dhuftan subscribe godhachuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'ullee haala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu hin dagatina. Yaadaaf gaaffii qabdan koomentii irratti nuuf qooda. Like share gochuudhaanis guddina chaanaalii keenyaa keessatti gahee keessan ba'a. Daawwattoota keenya karaa
fuula websaayitii keenyaa odeeffannoowwan kiristaanummaa barreeffaman argachuu kan barbaadan www.christiannewsethiopia.com irra seenuudhaan odeeffannoowwan kiristaanummaa barreeffaman afaan Oromoon argachuu ni dandeessu. Saatota muraasaa booddee odeeffannoo kiristaanummaa gara birootiin amma deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.